uturere ntitugura none mu biro by'amatora mu 11 hobura n'akantu na kamwe none turi mu paradizo bakorera hagati y'ijuru none turi mu paradizo cyane turi mu ijuru niho biranga kana kuzasura gukora uringaniye mugabo ukiri hafi y'isi none ubu twamaze kugenda aho urukuru kuhema ahantu hari abantu none reka ndakwere sinibuka mu burunga ko niyo nadeni ubu imata sinzi ahantu bari bafise amarira none sinzi muri musonga hariho umuntu yakubwira ati wewe genda kuri gutora ukifotora birete de vote uhejeje use gutora ibintu bitanu none ni twafise umuntu akubwira ati agafotora ihejeje gutora ngo bamemere bitanu azanye kabiri ifoto twari twara none to situne gutora ni ibanga none ni wafoto ni ku nyumva ko n'abantu bakora amakosa buriyo musemukanekeza wafoto abanyapolitiki reka cyazira gufotora reka tugomba yuko umuntu reka n'umuntu nari nk'ubu twese n'ibyo twatsinze twasoma twifate ngo ndabona ko gusa mu kirere ntacyo reka turindire ibiharuro none wibaza ko ukeneye kumenya 90 n'ibare bayatwibiki mbega 10 n'ibandi ntabwo dukeneye none wari gufotoza ugiye kuvuga ngo ni jewe ikineye umuhungu mutuneye urumva rero utuneye bitobura mugasi tuneye tuba tuti tunahatarisha cyagutse uti sabara hamwe n'abanye zamu biraga ku mpome z'inzu urumva buriyo ushobora kumumenya muhura muri biro dokoze mugabo muri wacu bajye kandi ugasanga kugasanga turazinanye twese ntihagira uvuga ati umuhungu wa naka niwe yabwiye iki niwe yakijyanye tsikaratasi arandorera cyo kuraba tunaze turazinanye kumva kuje muri biro dokote ya kabiri abatoreye yo ndabazi